أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang kami hormati dan juga kami muliakan serta yang selalu kami harapkan barokahnya guru kita semua, yakni Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Khaliliyah An-Nuraniyah Dembangan Timur Bangkalan. Yang kami hormati dan juga selalu kami muliakan serta selalu kami harapkan barokahnya, yakni Kiai Haji Mas Abdul Azim selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kepang Bangkalan. Kemudian yang kami hormati dan juga kami muliakan serta selalu kami harapkan barokahnya, yakni Kiai Haji Ismail Amin Khalil selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin Geger Bangkalan. Serta tak lupa pula yang kami hormati dan juga kami muliakan Kiai Imam Syafi'i dari Telagah Banyuates Sampang, dan juga yang kami hormati dan juga kami muliakan Kiai Haji Umar Faruk dari Masaran Banyuates Sampang. Tak lupa pula yang kami hormati Kiai Haji Jamaluddin Shodiq selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Jannah Batioh, dan juga yang kami muliakan dan juga kami hormati Al Ustadz Anisur Rahman serta seluruh para kiai, para ustadz yang sudah hadir, yang kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh ustadz dan kiai. Tak lupa pula yang kami hormati orang tua kita semua, yakni Haji Ali Wafa selaku anggota DPRD Kabupaten Sampang, dan juga yang kami hormati Kepala Desa Batioh Haji Suud Ali beserta jajarannya, dan tak lupa yang kami hormati dan kami muliakan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan juga hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dan di dalam acara yang sangat penuh dengan keberkahan, yakni memperingati acara yang sangat mulia, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan khidmat dan juga bisa menambah keilmuan kita sehingga menambah keimanan kita semua. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian, izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan sekaligus nantinya pembacaan tahlil, yang mana hal ini akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar. Yang kedua adalah pembacaan Yasin yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Imam. Dan yang ketiga, pembacaan sholawat sekaligus pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan dan dipimpin langsung oleh Al Ustadz Anisur Rahman. Kemudian acara inti, yakni acara yang keempat, ceramah agama yang pertama akan disampaikan langsung oleh yang mulia Kiai Haji Mas Abdul Azim. Kemudian acara yang kelima, yakni acara ceramah yang kedua yang akan disampaikan langsung nantinya oleh yang mulia Kiai Haji Ismail Amin Khalil. Kemudian acara yang terakhir doa ataupun penutup. Sebelum acara ini dimulai, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh kiai dan juga para undangan, diberitahukan bahwasanya seluruh rangkaian acara tadi akan berjalan secara estafet. Kemudian kami di sini mewakili seluruh panitia dan juga Ketua Takmir Masjid Nurul Jannah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama kepada panitia dan seluruh lapisan masyarakat Dusun Batioh dan juga di luar Dusun Batioh yang sudah mensupport dan mendukung penuh terhadap
kelancaran dan terlaksananya acara ini. Kemudian kami juga sampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Sultan Fotografi yang mana sudah bersedia untuk kemudian meramaikan acara ini, dan juga tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Isela Sound System yang sudah sudi dan ikhlas untuk kemudian meramaikan acara ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak, seluruh undangan yang sudah sudi dan menyediakan keikhlasan untuk mendukung atas kesuksesan acara ini. Terakhir, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kiai, kepada seluruh sepuh, kepada seluruh tokoh apabila ada kesalahan ataupun ucapan yang tidak sopan menurut panjenengan. Akhiran dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami merubah acara. Yang pertama pembacaan surat Fatihah, yang kedua pembacaan surat Yasin, dan kemudian tahlil. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin was sahaba wal qaraba wa tabi'in tabi'in man tabi'ahum ihsan ila yaumid thumma khususan ruhil marhumin Haji Shadiq bin Maliki, Haji Hadari, Hajjah Rohiyah binti Zainal Abidin, Haji Mukhtar bin Haji Malik Khalili, Haji Nuruddin bin Haji Khalili, Naki'ah binti Haji Gufron, Sri Dayati binti Sukaji, Thayyibah binti Haji Nuruddin, Haji Makki bin Haji Khalili, Haji Talih bin Haji Khalili. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى
ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من
من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحم يا أرحم الراحمين ارحم يا أرحم الراحمين ارحم اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء يا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله عدد ما خلق 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 الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون يشرق. يا ربي يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي يا ربي صل يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك
السلام عليك. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات انوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. ولم تزل مترا ومن فخره وفل إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلب رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المكان فهزروا اليمن والله
tak langkong nyoneti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل وأوصل ما قرن من كلامك القديم وذكرك الحكيم وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد الذي وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة أبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين من تبعهم إحسان يوم الدين ثم خصوصا لا روح المرحوم حجي صادق بن حليل وإلى من قصد في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أوصل لهم ذلك فكاكا له من النار وفداء له من النار وإتقا له من النار وسراء له من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة عليهم
وعلى جميع أهل البور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات بحق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Amma ba'du. Hadaratul mukhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wa alal akhas salerana simulja khurubatan kaula sateja hadratul syekh hadratul mukarram Ki Al-Haj Muhammad Faisal Anwar sesangat beten kaula amul yakin tor angakungakin Jukanan semulja akhina fillah hadratul syekh hadratul mukarram Ki Al-Haj Ismail Amin Khalil sesangat beten kaula amul yakin tor angakungakin Jukanan semulja akhina fillah hadratul syekh hadratul mukarram Ki Al-Haj Imam Syafi'i Ibn Kiai Mastur sesangat beten kaula amul yakin tor angakungakin sateja para alim ulama, sateja para kiai, para masyayikh sabeten kaula nyoon sapora tak bisa nyebuta kiasmai pon situng bersitung nanging sama sekali tak ngurangin dalam hormat ben ta'zim beten kaula sateja sesangat beten kaula amul yakin. Para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, langkong-langkong sateja pengurus masjid dan sateja panitia peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sateja sesangat beten kaula amul yakin. Tak lupa juga semulja akhina fillah Bapak Kepala Tisah sareng sateja pamong-pamongipun sesangat beten kaula amul yakin. Langkong dimen nyara beten kaula sareng pada panjenengan sateja amuji tor asyukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik hidayah sareng inayaipun sehingga esaat malam samangken beten kaula sareng pada panjenengan sateja sami-sami kasokan Rabu ben hadir dekat dinta palengkian dalam rangka memperingati peristiwa besar, peristiwa agung, peristiwa Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar meka Rabu ben hadir beten kalau sarang pada panjenengan sateja karat tua deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala etetiakina amal ibadah setetiaki kasalamatan kaumuljaan kabecraan beten kalau sarang pada panjenengan sateja mulai dari dunia
langkong pagi saampunannya bis deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Juga malar moga kenging barokana mujalasah fi majlisil ilmi sateja betan kaula sarang pada pancena saja pada ngauliah barokatul ilmi. Amin Allahumma. Sehingga kelaban kenging barokana ilmu, kenging barokana mujalasah fi majlisil ilmi, kaula sarang pada pancena saja jaga sarang ajuna Allah. Selamat dari sejana bencana. Selamat dari sejana musibah. Selamat dari sejana balak. Langkong balak sapaling agung yang kadinto sete tak ngibe iman Islam. Na'udzubillah min dzalik. Muka kaula sampai saja pada oleh barokana ilmu. Selamat dari satu jana musibah. Amin Allahumma. Para rabu sesangat pedan kalamul yakin sebab ngaji akadi semakin kak dinto raja barokana ki zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oning Rasulullah abadaki majlis pengajian. Ingat tengah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa ngajian. Ingat tengah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam morok. Ingat tengah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu tebu. Ingat tengah para sahabat, para hadirin parang pada merengaki. Panapa seide buaki sarang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibuk tenekak dinto beda rombongan padegeng deteng seetandeun kalaban putapuan. Tetidimen menabi beda rombongan padegeng deteng mekta tegengan lan ika beda tandena ing kadito beda putapuan dardur. Para sahabat seperapaan merengaki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam morok apa ngajian mireng beda rombongan padegeng deteng seetan deun kalaban bedana butapuan spontan para hadirin pada jaga. Saampuna jaga pas pada keluar dari majlis pengajian. Kun kari sekitar orang 12 seki sabar ngidingaki pengajian, seki sabar ngaji nyari ilmu. Selain lampon keluar saja takok tak melo saabelanja. Tak abid pada kejadian pengajian. Tinggalaki para mustamiin, para hadirin kun kare orang 12 seki sabar ngaji, seki sabar nyari ilmu. Ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atikanan malaikat Jibril. Tebuna Allah dak malaikat Jibril abtina sampian mengkennya bis ka Muhammad atau raki ka Muhammad kabele ka Muhammad cek saking orang sengaji pas ngiding beda rombongan padegeng datang pas pada keluar kapi ada sececer situng ada sesabar situng bait maka langit tak panyap capa aing bi singko curang-curang eposan nabi apoi untung ki beda orang 12 seki endek nga lepas ni kasapan apa sengaji kan itu moga-moga keratu dekat ajuan Allah setia selamat kaula ben pada pancenan saja nyambis dekat ajuan Allah kelaban nyango iman Islam husnul khatimah amin Allahumma. Kula kadang-kadang ni keker-meker nang Madura je mek beri aman malolo tak patai beda bencana lento tak ada tsunami tak ada cek saking beda tsunami ni kada ada tak ada ni kan kula ker-peker ngarareng Madura je le becek kapi ker-peker akadi pada jak menabi nang coba beda orang nyambung nang Madura tompokan
menabi nang coba beda orang main nang Bengkalan nang Kantor lah pada boy menang coba beda maling aduh nang Madura beny mungkin apa berarti pada lemak urusan aman ni kan amanan nang Madura nang coba nang Kaman nang luar Jawa kebakaran diaki beda lendu diaki kenapa nang Madura ada listrik listrikan kapi mungkin tapi nganangan polek ngarah orang Macuran polek lebur pengajian ngarah coba mantan pengajian akhol pengajian dek Mekah pengajian pelet kandung beleb bemon molot jen kula paling leso tak buam buben masih yang malam molot jen mungkin Kak Dinto cocok sareng cerita segi ibu Kak Dinto alantaran lebur ngaji ki semak ka ulama ki asampung ka ulama maka tantona asampung dek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin Kak Dinto senyebab pagi paringin selamat moga-moga keselamatan Kak Dinto benih gunung dunya melolo moga-moga sampai pagi nyambis dekat ajunan Allah kengeng rahmatah ben selamat sareng ajunan Allah amin Allahumma langkong-langkong mangkin pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj. Sekak lima bedana peringatan Isra wal Mi'raj panika secara tidak langsung kaula ben pada panjenengan saja abadaki harlah salat 5 waktu hari ulang tahun salat 5 waktu hari kelahiran salat 5 waktu anapa sebab nang dalam bulan Rejab akadi semangken Kak Dinto ajunan Allah Subhanahu wa taala ajikanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra wal Mi'raj seintina kelaban badan Isra wal Mi'raj ajunan Rasulullah ajikanan sareng Allah parloh masraki parloh nyeraki perintah wajib salat 5 waktu. Mungkin benda pertanyaan raja lu anapa sarang para ulama anapa sarang para kiai para guru bacaan kaula ban pada panjenengan sedaya seibadaki harlah seibadaki peringatan hari kelahiran mak nambung ibadah salat 5 waktu sedangkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala panika benikun namung salat 5 waktu malah rukun Islam benikun namung salat 5 waktu tapi anapa makna mong salat 5 waktu seiperingati hari kelahiran nikah derine sera para alim ulama derine sera guru bacaan kaula ban pada panjenengan sedaya asbab lakar para ulama nik ide buah kisaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam arhamun nasi li ummati al ulama paling belas manusia dek katang umat al ulama panika para alim ulah luni sereda remah para alim ulama mak ngajak kaula ban pada panjenengan sejak abadaki peringatan Isra wal Mi'raj saben bulan Rejab alantaran salat 5 waktu panika ibadah sapokok kok tangkok kaula ban pada panjenengan sedaya enteng kurang perhatian dek ka salat 5 waktu salat panika merupakan ibadah sapokok merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala seistimewa tak istimewa de remah aljunan Allah amaji pagi salat ben amaji pagi lain nah nikah beda ajunan Allah amaji pagi zakat cukup aji kanan malaikat Jibril perintah wajib zakat epatoro de malaikat Jibril pakon pada pak de kanjeng nah kun epato sekak dinto juga perintah puasa rukun Islam juga kan Allah Subhanahu wa taala ngalap cukup epatoro de malaikat sekak dinto juga ibadah haji ben ibadah selain panika secara wahyu pelantaraan lewat sira malaikat
tapi khusus solat selama waktu ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mentingaki sampai ajikanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemput kelaban kendaraan saanya maburok seedampingin sareng malaikat Jibril sehingga nyambis deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala masraki perintah wajib solat selama waktu langsung dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa wasito, tanpa pelantaraan malaikat Jibril. Nikah situng bukti dia solat lima waktu nikah ibadah seistimewa monggo ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kak dinto Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja buai dalam situng tabuna man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatihi. Manjining pasera orang laki apa ni kalau montapangki pasera orang Allah deka Allah paki nang hari kiamat, paki nang akhirat. Wa huwa tingkana jining orang panika waktu na udi nang tunyana mudayyi'un panika yaknya aki enteng kurang perhatian tak pati agati li sholati deka salat selama waktu lam ya'ba maka tak ngereken pasera Allah bi syai'in tidak ngangku isim nakiro tambah kalimat syai'in lam ya'ba maka tak ngereken pasera Allah bi syai'in tidak min hasanatihi dari pan kabagus na orek. Jadi gambaraki bodo orang soki saking sokina saben tahun haji, saben bulan umroh, saben gulaku atu uman pese 200-300 beras 2 kilo setengah gula ben kopi legena saben gulaku tak oneng tobeng. Tapi solat selama waktu tak diperhatikan lam ya'ba tak ikrikan saja haji nasa saben tahun, tak irikan saja umrah nasa saben bulan, tak irikan saja sareng ajunan Allah panapa seekalako saben laku atu uman peseben beres dek kebelah tatangkeun. Anapa? Sebab solat kadito ibadah si istimewa monggo ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Melana nang dalam kitab Sayyid Muhammad Al-Maliki panikai dawuhake makanus salati minad dini makanar ra'si minal jasadi. Makanus salati jining kedudukna salat minad dini kaangkuy agama Islam agama sekandi guluban sambian kapi makanar ra'si paneka paden sareng kaduduk keserah minal jasadi dari sakarena badan kaulaban pada panjenengan sedaya. Dadi cek saking gambarake bodo orang sehat tanangah sehat sakono sedaya badan sehat cetak sehat sampurna di ini. Ada nyelo ada nyelo tinggi ada kring-kringan sehat sampurna. Tapi mun bodo orang so kono lompo tanang lompo kita kesehat odi keng tak sampurna ma odi pola nah ki bodo cedak. Tapi mun bodo orang tanang sehat so kono sehat cedak tade rakir ada ram taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal alias tom alias beng engkina engki lenika masalus solat kadidika perumpamaan solat menikah kangku ya agama Islam seikandi guluban sambian kapi teka penapa punten Islam sampai sece napa punten tergantung jege solat napa punten. Sebab solat bagaikan cetak kaangku ibadah salain kaangku amalan saya kaula salain panikah solat panikah pada nasosera. Dari kak dinto para alim ulama dari na belas ni sarka kuluban pada panjana saja saben tahun kak dinto ibadahake peringatan Isra wal Mi'raj seintina kaangkui mot ngemoten de kaabe kuluban sambian kabi mak lete ngate male aja gede ka salat salema wak kula oneng
mereng ceritana Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Syekhona Khalil bin Abdul Latif kula sampean lapada ngageuli waliyun min auliya illahi ta'ala, ben wali seluar biasa. Anapa? Kaalema katon, kewulina katon. Sebenyak panika dengkaden ka wali keng ketopuan kewulina kalaban ka ilmu ka alimah. Kadang beda ka alimah ketopuan kalaban ka alim ka wulina. Nika Nabi reng sepo boten kawula nyontoaki orang se kanton kewulina ka alimah panika tak ketela ketopuan kewulina nika Ki Hamid Pasuruan. Alim alama kasama Nabi maca Ihya kadang tak usah niku. Toh kadi nikah ada orang saabahas ka alim Ki Hamid si masyhur kewul sabelikah Ki Khalil Sidogiri si masyhur ka alim kewulina tak katon. Tak ada orang si membicarakan kewulina si bahas ka alim. Lemun Syekhona Khalil ni ka termasuk double rangkap kewulina katon ka alim kah masyhur benekun namong neng Indonesia neng Nusantara tapi seluruh dunia ni kapada ngageuli sira Syekhona Khalil. Para rabu sesangat badan kau lamal jakib ben kula tak heran menabi Syekhona Khalil keduan derajat keduan pangkat sakadik nikah sabenare nikah atosan bis ya saaziarah sapanapa boreng benarena andi pangkat kadik nikah kula tak keton anapa sebab Syekhona Khalil panika lakar cek ketena cek ngormat cek ngagungake ke ibadah seiyagungake sareng ajunan Allah robana ibadah salat 5 wektu saking mulyaake Syekhona Khalil saking ketena ka salat masuk waktuna salat de tengene kaki korang sajam Syekhona Khalil ini kala ampun aseram lestari abusana lampun lengkap ngambek rabuna so kan sedika dinto mun bekal ketamuan orang mulya sebelum menikah lampun ayap siap lama lah yampar kadang aku lampun ececirake kabeh ayap siap jejen lampun etata gini lagi anak pak polana sebekal rabu orang mulya lu Syekhona Khalil dia ka salat 5 waktu kadi nikah jadi salat sekitar rabu nikah lampun iyambe ngormat dek karabuna ibadah samulja robana so lu kula tanya ke sampean mun sampean iantos salat napa iyambe salat ngambek salat napa iyambe salat aduh kiai benekun iyambe kadang para idina akin iki lotot patot tatek kula emode buna Syekhona Khalil Yasin biasa nambi Isra Mi'raj ikak dinto kadito sekut merengaki debuna seneka man wasa'a shalah wasa'ahullah wa man dayyaqa shalah dayyaqahu Allah man tining pasir orang wasa'a penika lamun majember pasir orang as-shalat ada ke waktuna salat wasa'ahullah maka sareng Allah taala bakal epajember sebelikah wa man dayyaqa shalah sapa semeropak dek waktu salat dayyaqahullah maka bakal eparapak sareng ajunan Allah subhanahu dadi panjenengan sedaya motor jember atenah tak keduan karo pakan jember lancar usaha ben rezekina jaga salat bener sampai ulama kadinto agem beraki salat 5 waktu penika pada sareng beng-beng manuk pada sareng beng-beng manuk de manuk nika bisa ngabertengki alantaran andi beng bisa nekanin kaparlona sehingga tak ada manuk kelaparan nika alantaran andi beng ngabur kok nyare nyare olah nyare kakanan penapa saos ini kabendena polana keduan bang jadi bisa tengki bisa
nekanin kaparlona juga bisa masalamat aben dari ekakan koceng mungkin lagi cek saking manuk paneka pas beng-beng ada atau bebede keng budul kapti iki kare nyaman koceng semege mungkin lagi lha nika salat menika sareng ulama gambarake pada sareng beng-beng nika nang kitab sarana kitab takrib kitab bajuri nika ida buaki ajunan Allah subhanahu wa ta'ala paneka maha adil kabulana Allah saanya malaikat paneka sedaja sareng ajunan Allah ciptaake ebodi sedaja pada keduan beng-beng seida buaki dalam Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatsa wa ruba alhamdu tining sakabehna puji lillahi paneka sadeja keduna Allah sepata Allah fatiris samawati wal ardi sing nyiptaake sadayana langit ben bumi ja'ilil malaikati rusulan saat sediake sadayana malaikat rusulan sebagai konpa-konnah sekakma malaikat sedaya gele uli ajnihatin sadaya pada keduan panbrempan beng-beng jadi ajdiha bene janahin jamaaki uli ajnihatin sekeduan panbrempang beng-beng sekak dima bentuk ben model beng-beng malaikat masna wa sulasa wa ruba atampe 2 atampe 3 atampe 4 tutu saja malaikat sareng ajunan Allah paneka paringin beng-beng saja sebentuk beng-beng masna wa sulasa wa ruba atampe 2 atampe 3 atampe 4 debun ulama nang dalam kitab eda buaki ajunan Allah maha adil malaikat samulja paringin beng-beng sareng ajunan Allah manusia tak bakalah sareng ajunan Allah juga paringin beng-beng napa beng-beng manusia mak le bisa ngabertengki mak le bisa nekanin saja hajat ben kabarlona mak le bisa selamat dari pangkudan setan jika itu sareng ajunan Allah paringin beng-beng saarobe salat 5 wektu persis debun ulama sareng beng-beng malaikat masna duroka salat napa wasulasa telo artinya teloro waruba'ah ben 4 roka zuhur asar sareng lini kambeng beng manusia pada sareng beng-beng malaikat mak le bisa tanha anil fakhsya wal munkar mak le bisa nekanin deka hajat mak le tekanin hajat sareng ajunan Allah dari kadinto Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu awasiat dak sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya abahir mur ahlaka bis salah fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib ya Abu Hurairah mur merintah sampian ahlaka dak keluargana sampian anak sampian bina sampian saja kabulana sampian jaga salat selama waktu lamun sampian jaga dak salat keluargana sampian debun kanjeng Nabi fa innallaha ngangkui taukid bene fallahu wonten fa innallaha maka saungkuna Allah yaktika paneka dateng Rabu besar Allah kadek kasampian birrizki kelaben maktah rezeki min haitsu la tahtasib dari jalan saya tak sangka sarang sampian coba ngenangan ibarat kanjeng Nabi yaktika fa innallaha yaktika birrizki jadi kanjeng Nabi bani ada fa innallaha yu'tikar rizqa hunta
Jukan Allah Ta'ala Rasulullah Ta'ala bu fa innallaha yarzuquka min haitsu la tahtasib punten. Tapi Kanjeng Nabi ada bu fa innallaha ya'tika. Mun orang ibri nika kan macam-macam. Beda ibri koneen ya ke rumah. Berarti tapate mulya nika. Ingin apa lagi? Pada datang akan diereng ngemes. Kak datang gula. Ya ini kan akan diereng ngemes. Lalu nikah Kanjeng Nabi punten mun orang aja gada kesawalan tak keluargana fa innallaha ya'tika maka Allah Ta'ala datang ka dek kesampian berizki kelaban nenteng rezeki. Lo kung tanggung jan reng Bengkala, lo menreng Bengkala, menreng kanton tak ki. Kulo ampok lero, lah kadung pada nama Bengkalan ki. Kila anggaplah pada oneng mari ki. Tahu sarebut nang Al-Qur'an ada lo lamun. Jan reng Madura ada lu'lu'an jai pon reng Bengkal, ada lu'lu'an Mansuro kaca. Ngkai imam ni kok le dua ni ka Bengkalan ki sampang ki ni ka. Jadi umpama nanang menangan menang terus ni ka. Kak na menang kak samen. Para Rabu sesangat bedan kalambal yakin. Jadi Kanjeng Nabi ngangku ibarat fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib. Milan sareng ulama pada sareng beng bisa ngoleh panapa hajat bekal penuhin sareng Allah Ta'ala juga beng bisa selamat dari kocek nisbata manuk nisbata manusia selamat dari panggodan saya inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Para Rabu sesangat bedan kau lamul yakin jadi Allah Ta'ala aparing solat 5 waktu penikah kadinto hikmana mak lekule sampean pada bereslah malah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agam beragi solat menikah agam beragi pada sareng songai situng saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abek tebek hendak ke para sahabat meriksa hendak ke sahabat tang sahabat kula atanya cek saking pas beda orang andi Roma pas ia adaan lambang persis beda songai raja berning bersih lepas orang seandi Roma sesongai beda pas ia adaan lambang gelek orang gelek mandi seareh 5 kali lepas Kanjeng Nabi meriksanin kira orang sandi Roma semandi 5 kali nang sungai sebersih tak jauh dari lambang Roma nah beda keteen beten cereng kita sampai apa loan ringnya dan Roma na persis semangkat tak sampai baloan Pleman tak sampai baloan cereng persisnya dan lambang sungai ya raja berning bersih pas mandi 5 kali rakira orang gila keteen beden apa ki bede aja para sahabat punten ya Rasulullah rata ada bersih cereng kita sampai awal loan lampun mandi po pas Kanjeng Nabi aduh dalika masalus sholat jadi gemper sholat 5 waktu orang mun ngelakonin sholat 5 waktu kalaban ongkuan maka bakal ihapus satu jatuh sana bersih dari sakabehna dosa. Lumun orang kadito lah bersih dari dosa, le mesti selamat dari neraka. Lah tak usah insyaallah. Kenapa? Sebab orang cabur ka neraka panika lantaran andi dosa. Benih yang tandi ganjaran. Lo buktena feji mate umur sebulan 2 bulan mate baik beji reng kafir atau beji reng Islam mesti masuk surga selamat di neraka. Kenapa? Mak mesti ke surga ben selamat di neraka pola nata andi itu walaupun kita andi kan melan lamun kula sampai saja ngelakuin salat 5 waktu kalaban ongkuan pas eka terima salat tah jadi penghapus dosa kula ben sampean kapi maka kula sampai saja bakal selamat dari neraka. Mun selamat dari neraka berarti kan langsung ke surga. Sebab sama nyebab bagi masukkan neraka ini kealantaran ki andi dosa.
menabi kula gembirake kali nikah. Kula ben pada panjenengan sedaya panika geduna besera. Geduna besera. Geduna Allah. Bukti jaklah geduna Allah. Menabi beda orang seda maka bakal beda pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi. Mun ki zaman corona ka saya lagi. Jaki inna lillahi ki inna lil. Muga-muga tak ada. Amin Allahumma barokana Isra wal Mi'raj. Amin Allahumma barokana pengajian. Amin Allahumma angkat di cerita akhirnya ajunan Allah bekal masalamat dari saja jenablahi. Amin Allahumma. Saungkuna menturin cek saungkuna aman dari corona. King pas beda se kecak. Oh monteng Madura tak kira takok corona. Empun le dur-dur. Ujian dari Allah pae kekendek. Cek saking neng kala tak ngocak sini karasana aman sebab lo ampun lebur pengajian, lebur selawatan, lebur maulidan. Lenyeng ke kabeh penyakit. Akan di Madinah nikah sampai orang kafir Quraisy saampono nondung Kanjeng Nabi dok Madinah, Kanjeng Nabi saampono umroh, lokad itu Kanjeng Nabi apa senan ndak kepada sahabat deki ya mon atawaf bauna pekaton ya deki putaran pertama kedua ketiga acak kencak apa napa Kanjeng Nabi sebab orang kafir Quraisy ngirah je engko kabeh jelas kepenyakian sebab nang Madinah aja tempat penyakit. Akhir apa Kanjeng Nabi Rabu pas umroh tepaan tawaf kantone buka sambil acak kencak telur putaran pertama bab mon sampai peto alas ngangsor sampean lho ini kebijaksana Kanjeng Nabi jadi katon aku kencak nika motorin Ka'bah satu kali mangkon kali to pas kerja orang ternyata tegel orang Islam ya Muhammad sakancaan sampai semakin pas esonataki nin delampan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuh mata kita ngeter sini kan. Badan bi jago tinjo ni kok kabit keluar kancak kencak sini. So ongku ngeter kasa. Saking kok nakoin moso kasa. Prabu sesangat beten kalamul yakin. Alhamdulillah nakah Ki Ismail Rabu berarti kula letak ngantos metotok secara biasa tadi. Prabu sesangat beten kalamul yakin. Dapat kelemah kada cak ngocak kele. Nah, gini kah Ki Ismail Rabu sarah sekosannya bis. Eki, pandangannya. Ayo. Eki. Sangat. Lemak saja. Eki. Kalau kayak kali kalau Raja Ali, Raja Yasin, Ali. Kanto, Eka, kiayaan. Bon, nyara lingki boleh. Apa totok ki? Keng jok kuper marina gula niki. Bodo samantian boleh. Cukup ki? Istirahat cukup. Terus lagi. Moga-moga kelaben bedana keterangan dari ada kaulaban pada panjana saja ongku oleh hikmah oleh manfaat sehingga kuber dari pengajian saat malam mangken kadito kaulaban pada panjana saja benekun tak males sawas punten benekun ngelakonin sholat tapi muga-muga sareng ajunan paringen matun sholat paringen nikmat lazat ngelakonin sholat amin Allahumma
Leman Nabi kau leban pada panjenengan sedaya panika lazat ngalakonen salat panika la ampun tombo tibi ngaku-ngakina ben ketene ka salat salema wek belana sampai polana banyak kadang orang kadito lazat nikmat ngelakonin salat sampai ibadah aki salat sunat nikah nyedia aki ka angkui orang saya kemaru so mungkul sampean kan nonton sudah salat sunat beri napa lahan rezeki mas dia saking beri sabar beri tambah kebungaan ini ke salat sunat nikah lahan rezeki napa ganjaran dari ajunan Allah Subhanahu wa taala sampai eke ngengaki salat safar kadito bisa kelaben tak usah ngadep kiblat sapora eke ngengaki senau sambil ajalan aku li banyak anapa nyediaki orang se cek ngaraksana ada ke salat se cak aja gede ke salat bemangke sekadinto panjenengan biasanya muda pasar ka kamar ikan tone ka Brengkoneng dari kadito perjalanan senapa menit 10 menit kesemaan nih kah mau nak jalan soko gawe setengah jam panjenengan geduan tegengan biasanya ngampar ikaiso ngalasa tegengan sampian menebi do pak kakasa bokol petok tak nyapok tempat tapi menebi berangkat dari kadinto pokok 5 ketanggalan sholat duha lekang ke orang sekemaru sholat ini kekerpekeran aduh remah ya mang kata pokok 5 apa aja duha na elang tapi memberangkat pokok petok mukat pokok 6 deki de bahasa tak nemu tem Lini kan bingung keangkui orang si perlu oleh rezeki tapi takut kehilangan genjer sholat tu. Lihat sering kadito sarang sara eke ngaki berangkat pukul 5 oleh setengah jam lah ampun napa masuk waktu sholat tu sambil ajalan kata mau usul duha Allahu Akbar ajalan tak apa napa tak usah ngadep kiblat cuma kun sujud saos sarang julus bainas sajadata ini panika sekengeng sekotu ngadep kib luma uli kadik nikah niser de orang se kemaru so welan sampai pada batul ulama nan dalam kitab edawaki beda keterangan orang mondok iya pakai masuk surga jadi ka beda batul ulama adawu engkau masuk surga je kare pikiran apa napa nang surga ni ka beda salat napa punten engkau sampean lah tak kebungaan nyaman dah gila tak ada mukallaf nang suarga lenang tenang karete edung tarilon kelon begitu teri saya pikir senikah tapi mun orang selazat nikmat ke solat nikah kere pikiran neng suarga je beda solat apa nje engkau kabeter lamun masuk suarga pas ada solat kok sampean bisa andi ngenangan kadik nikah sampean ya karep piye stres nikah lho beda saanuan boleh je ibon sampai andi ngenangan sedekah jek saking sengkok soro mele anggo di masuk swarga ben asolat engko anggo asolat tak usah masuk swarga anggo di masuk swarga ben asolat engko mele asolat tak usah masuk ke swarga kira-kira mun sampean di rumah aduh tak usah salat tak usah swarga umpama nang kula nyontoaki bodo orang soki de tenggak kanto pas ngebe kresek merah pabilatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak langkong dak sedenya dapar hadirin hadirat nika kula ngebe PC semiliar pasera sekasokan prei salat mulai deki sopu sampai lakuna esa 5 solatan preis 5 waktu bi kula bejer semiliar sekasokan nyara pada natek rakira dong kerpekeran mon kula di rumah mon sampean tanya ke kula mon sampean mas tuladim di rumah mon kula jawab sene ka kula setan kula aku tok ke kopeng setan lho balik kula aku tok dim tuladim terima bae dim eman urusan salat ekodoen beres
istighfar dekat Allah, beentahlah maca Quran, innallaha ghafurur. Kau jangan saya. Lu setan isangku tak alim setan kan. Lambe bener swarga ni kan dijulukan al-alim, al-allamah, al-arif billah, keng merkena takabbur. Nggih. Jadi beneka maksiat karena takabbur. Aba kita sampai napa? Wastakbaru baru wakana minal Prabu sesangat beden kalamal yakin. Mun kula dak remah setan saya ngocak. Terima dim Allah taala ghafurur rahim. Innallaha tawwabun hakim dim. Tak repot ke boleh sembiliar. 500 nyari masjid saya bangun. Sombong lagi 500. Nang akhirat budian mbok numpak masjid saya bangun 500 ning atas siratal mustaqim kok jan setan. Nggih. Kare senapa? Kare 500 kepe bangun genteng nih kan 200 juta kare senapa 300 beli mobil Innova solar tahun 2010 bekas ki genteng nih kan Andi Roma andikmu kare senapa sah ayo 100 berarti apa? Nyare bini syarat mas kawin 100 juta. Insyaallah mangki. Bini ratin romang genteng pas mobil genteng pas nang akhirat andi persiapan numpak mas terima tim kocan setan. Tapi ningalan dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tulis ning khutbah Syekhana Khalil bin Abdul Latif tarikus salat mamqut wa ala ghairil islam yamut. Tarikus salat sining orang saat tinggal salat mamqutun penekai bentunin sareng anjeun Allah. Secek kabeterah wa ala ghairil islam yamut ben ngabeterah mate mate kafir tak ngibe iman Islam. Lamun beda orang mate kafir tak ngibe iman Islam cuma masjid 500 sombong lagi. Masjid se-Indonesia ikacibiin, masjid sedunia ikacibiin. Keng salat ejina aki singke sareng ajunan Allah tak iri dehen keneng bentuna pamate kafir percuma masjid sedunia saya bangun ikacibiin. Sebab lamun orang kadita lah seca tak ngebe iman Islam mustahil ka angkoy bisa masuk ke swarga. Sebab tak andi karcis sesuar. Karcis swarga apa nih kenapa? Iman seefekta sampai Gak bisa orang kafir masuk swarga. Bila hatta yajidal jamalu fi sambil khiyat sampai bedoon tak bisa masuk dek lo bekerja. Bisa, wah baru saja waktu anu. Bisa kiai lobong jerum peraja. Ki ontan peraja ki ya be gula sana gula. Engki. Artinya ada rumah mustahil orang kaangkui bisa masuk ke swarga lamun tak keduan iman Islam seefekta sampai muka-muka kuda sampai sedaya itu diakina orang seunggu-unggu aja ke salat salema waktu sebab napa iman bekal selamat lamun eja ke kalaben takok dekat ajunan Allah si maksud takok ngelakonin perintah Allah langkong-langkong perintah Allah saaruba salat 5 wakt. Muga-muga katerima amin Allahumma sekadar meteros kari didik bukti jek langkar iman kaula ban pada panjenengan sedaya selamat sareng ajunan Allah kalaban selalu takok dekat Allah. Nika kula andik peristiwa seialamen kula dibi. Kula ki tahun 2011 bulan Ramadan umroh ke Mekah. Nggih mun umroh ke Mekah Mas Ladim nika lebih jelas Sampun bener nang Mekah nika kula ngalamin setung kejadian sebisa bodi pelajaran. Napa? Kula masuk dekat Masjidil Haram terlambat mangki barisan sop nomor 2. Keng tak tenget nih kah? Anak pak waktu kak dinto kula maktama jadi
karena maktama jadi ano kidak korse sampune dindangke masuk ke masjid secara kula terlambat. Jadi bener tenget tak kadik cerita neng Ihya kasah. Neng Ihya nika beda ba'du sahabat min akabiri sahabah. Menabi salat berjamaah nika selalu neng perem-perem masjid, tak pernah neng dalam. Akhirnya bangsana sahabat sekelas ustad, mun ustad nika kan ilmu kita pati penuh, gempang kocak. Lho nika sahabat nika saya termasuk ulamaan sahabat nika menabi berjamaah nih bingkeng. Cek pun saya sahabat sekelas ustad kala iskal njuk kiai aja dek remamun jamaah mak nang luar melolo aja. Akhirnya tak teleten tegor. Kiai apa jong? Ajunan menabi berjamaah mak nang luar melolo tak oneng nang dalam kan selangkong saya debune Kanjeng Nabi selangkong semak ke imam. Iya jong makin kok nak debune Kanjeng Nabi jong. Kaji napa debune Kanjeng Nabi? Debune Kanjeng Nabi menabi beda orang solat berjamaah mun esop iadaan ferisan seiada sapora kebudi sapora kabeh jong. Dadi kok mele di budi jong kok. Lu sedang kok aja kotor jong tak pantas kok bodi ada neser orang sebeda nang budi nang kota-kota al seporna Allah. Ternyata genteng nang tawadu nika. Makalah dak seneng budi imam semak gak megege nika. Prabu sesangat badan kala amal jakit. Lha kula benekeng karaneka karena terlambat. Saambekan itu mangki tempat kula salat pas toju tak abit tah beda orang alenteng kalau kedeje nyari tempat tak mangki. Akhir kula andik pikiran neser tarik orang ini patoju cicir keng sambireng mereng kula lakar selak. Di saampuna toju orang ini kaben kaya bener seesok. Oh niki sabak ya ada kula. Apa? Pas toju ada remang kok orang ini jago. Pikiran. Saampun kali itu kula atole, saampan atole kula sajen tak kerja. Anak pak orang kata kelampian. Kain ikhram dua ni kayak sarung saja. Saya biasa kan situng kayak sarung, situng kayak sapo. Mungkin lagi. Leni kayak sarung saja bengkang, salah bengkang kotor, pas banyak koreng. Aduh payah aja kok. Sarala tak kelampian lah kadirian. Pas abid-abid kula andik pikiran iya. Takok keng Allah Ta'ala nguji sengkok sehingga benji Nabi Khidir jangkul kula emot ceritana Syekh Yasin Al-Padani kula oneng nyabis ki nyapo kula ki tahun belum polo ini ka Syekh Yasin ini ka situng saat mios ke masjid bingkeng salah situng ngesantrena saampun ada pak ke dalam lestari apa yang sonat bareng sesantri kela kebulaan saabingkeng kela nyempat akimator kiai bede rit-biritan setroi pangki Nabi Khidir loh iya cong bede engko andi cong engko mun maca kitab lalu ruwat kula cong iskal bareng bede lemecai buruk kok cong nyaman tak usah mondok nek cangkul lepas santri kela tertarik pas matur abdina nyon ijazah kadina cek teror oh mon bola tak bisa sebab-sebabnya gampang pegelen Nabi Khidir aja ampu aroba orang sama cermat sama pegel gua bon tak ngetela kenapa ki waktu masuk dek ke labang Masjidil Haram pertama tak ngetela ben kenapa beda orang salaman kok engki ning ngalen tak nyongkem ben punten arapa tak diadep kasa ki ada ajunan kan seneka tak le tau le kemalingan bon Nabi Khidir gelek cuaca kok jangan bentuk agak di orang cenah deh Prabu sesangat betul kalau mau jeng. Gula ingat kan ini kan langsung teguk tanangnya cop-cop itu. Nabi Khidir itu jangkul. Angwan husnudzon kelero itu pun suudzon bener jangkul. Kan akhlak orang coba mensuudzon nikah. Anil mar'ila tas'al. Ada nama apa nikah? Saat zununuhu dia nama. Idza sa'a aqlul mar'i saat zununuhu idza sa'a aqlul mar'i lamun orang kang otak kah atene coba saat zununuhu maka bakal coba ki napa noduaki atene jo iku nek pikirane kaya teguk tangne cop-cop Nabi Khidir ya jangkok lho mari cop-cop nika Pak kula minta duwa Pak kula minta duwa nah moga-moga kula paringen nak foto boten kala paringen selamat sedo nyang iman Islam husnul khotimah
Lemari kula minta adik nika orang nika pandang entok tak jawab. Iya cong itu aki amin muka-muka depada enten tak jawab. Sampai onggo ni kanten kula sajen takok anapa biasanya orang mau mari kebagusan maka orang sabari kan mesti minta apa asal mampu itu roten sebab al insan abdul ihsan lah senika biasa nika aneh mari beri tempat beku lepas kudmen lak tua moga-moga beda tak jawab onggo ni kanten sajen takok nabi hidirongku ngaraja iuji kok letak abit tas pepeku lepe ciom panalpe sambil ngocak qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ingat sakabina orang sabada iman ittaqullaha ta'ala dan deka Allah haqqa tuqatih kelaban onggu-onggu takok. Lamun sampean sebagai orang mukmin onggu-onggu takok wala tamutunna illa wa antum tak cabon nanti tak kelerong kok nyop-nyop tanah orang makai kotor kadi dia cek cuma keng tanah makai nyop-nyop buriin kok tak kasih tajang kul anapa sebab panapa saya buah kini kau dupa kate kul pas timbul pikiran dak kul masuk akal montoro teti orang saya husnul khotimah kau tu selalu takok dekat ajunan Allah Ta'ala anapa sebab orang odi baik seberes otak bersesake sesoki ben serta andi sejahat otak berse bagus satu je panika pada ngantos rabuna malaikat maut engki sampai ni kejak saking tanya gila kenapa bon ngantos malaikat maut ngomong nama punten tak ngomong lah kalau ngantos kapi lecak-ocan orang tos ngantos seian tos dateng sengantos tebak dek remah tergantung neng seneng orang sengantos sampean miyoso ke Bengkalan ngambek kendaraan nang luar alegi nang kardu neku tasbih azikir tak ke peke rakira kendaraan seiantos dateng sampean tebak dek remah tapi azikir sebab ngantos sambil zikir lamun sampean ngantos sambil maca selawat ya Nabi salam alaika kendaraan datang sampean tebak ya Nabi engki lamun sampean ngantos sambil main domino kita main domino fakadzalikah rabuna malaikat maut seiantos bin kula ben sampean nikah kula sampean tepak dek remah tergantung nang seneng aku leben sampean lak bisa ngocak njok kula tak norok dabun pastul azim ruwet cak konyan Jagowi ruwet engkau lah nak dabun Kanjeng Nabi baik sebab Kanjeng Nabi as-sadiqul wa'dil amin lah mesti bener dabun Kanjeng Nabi mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah siapa seakhir odiin pas ngocak la ilaha illallah dakhalal jannah dadi engko molen kepelengan lah maca la ilaha illallah pah neng kok lah tak cak ngocak boleh sakit tak bu maca la ilaha illallah tak cak ngocak boleh tak peke la ilaha illallah pah nang kok make tang bini cak ngocak tak ijo mak le tadi akhir tang ngocak engki tepak tenang tepak tak bingung tepak tak takok tepak tak tekerjet kula sampean andi rencana kadi ini gak bisa tapi mun tepak tekerjet tepak takok bingung lengkap bisa rencanake engki napa engki sebakal keluar nang kan tekerjet napa saya tulis nang jilen kula ben sampean artinya sebiasa itu buagi nang lesan kan itu nalikana tak kerja penika bakal keluar tak bisa nganti lagi rencana berde ceretan berde situng kaya kan jagula juga andik bini dua situng waktu tepak gilir dek kerajin sengode iungkeun sarang nyai sesepo tepak kaperampean abetok nyai sepo nyai kok mungkin nyai kok langsung ke air na kebingung ngalak sorban tak kelero kodu ngebinena mun rencana na sorban tapi bingung kata dekat itu napa pole malaikat maut tadi muka-muka kula sampean saja tidak orang se istiqomah amin Allahumma sehingga malaikat maut rabu kau leban pada pancena saja tepat ibadah dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma cocok sarang debu matan nas ala ma'ash wa sayub'atsu ala mamat matan nas
mate manusia alama as sesuai kalaban tingkana waktuna udi wa sayub'atsu ala mamat ben etang yaki dari kubur ngadep ka ajuna Allah ala mamat sesuai kalaban cara nama matena. Jadi neng akhirat selamat nyaman apa punten tergantung dek kesetan. Setan dek remah tergantung dek ka waktuna diin melana seesoon muga-muga barokana hadir dek ka pengajian Isra wal Mi'raj kula sampai saja terjadi orang se istiqomah. Amin Allahumma. Para Rabu saya sangat betul kalau amal yakin kak dinto saya bisa betul kalau sampai yakin betul kaula nyaon sapora khususah da akhina filnal akhina fillah waladi Kiai Ismail Amin Khalil kula tak bisa ngantos sebab kula lesoh berangkat gelek ki laku kumpulan kiai neng Pamekasan. Jadi mesisan tak usah Pleman kak kanto persis maghrib depak kak kanto langsung ngabojong jamak kasa karepe tedung kak dinto kotu apolong nang kasa burung setedung. Jadi kula tak langkong nyon separa khususah de Kiai Ismail kula tak ngantos ben kula menabi Pleman kita kelero kula se Prabu akan topakon pidato lemare berarti mulai tak apa-apa tadi mun sampeyan sero ngaji kiyaine ki beude mun Pleman kelero sampeyan iki enten ki ngageja nika dari napa aya kula lesoh dadi kaangkoi napa ngirit tenaga lakune ki laku beda kewajiban boleh tadi jadi badan kalau nyon saparah tak bisa ngantos sampai selesai ben sabaleng akhir kula ngemis tua dek kapaca panjenengan seja menabi atur beten kaula bade sekeleroh moga ajuan Allah nyon tuana moga saporah sareng ajuan Allah menabi bade se bener moga-moga eta tiaki amalan se makbulah se manfaat dek kabeten kaula khususah ben dek kapaca panjenengan seja amin Allahumma mun moga-moga paringen lanceung umur sehat afiat totok ibadah nang bulan Rejab sampurnaki nang bulan Sa'ban juga molong makin nang bulan Ramadan ben muga-muga ibadah ada Rejab boleh makin apa ngajian boleh lagi cek saking sampean seden tengah-tengah kita sampai Rejab boleh sampean etoles orang ngaji nang Isra mi amin Allahumma. Para Rabu saya sangat betul kalau mal yakin kak ditoh saya bisa betul kalau sampai akhir salah lopotah takok beda se arasa tersinggung tak langkung abdi nyon seporah ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, ayuhal ulama al-a'izza al-ajilla, sebadan abdina wal jakin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, wa nakhusu bi dzikri da sedaya simulja Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar. Siampun Rabu, ampun dapak dak tempat Kak Dinto, hafizahullah taala wa atalallahu umrahu wa baqa'ahu wa mata'ana bi ulubihi fid dharain amin. Sajukan badan abdina sangat muljaakin Hadratul Mukarram Kiai Haji Mas Abdul Azim Khalili. Siampun madapak debu sareng fatwa-fatwaipun, hafizahullah taala wa atalallahu umrahu wa baqa'ahu wa mata'ana bi ulubihi fid dharain amin. Benda sedajana para ustadz, para guru ngaji, para sepo, tokoh agama, tokoh masyarakat. Selok bisa disebut asmaipun situng persitung, namun tak ngurangin dak rasa hormat dan rasa taklim abdina kepada ajunan-ajunan sedaja. Tak lupa de segenap jajaran aparatur pemerintah, langkong-langkong de Bapak Kepala Desa Batiyah kata iki, beserta staf-stafipun otabasi mewakili. Benda sedajana para hadirin, para hadirat, para mustamiin, para mustamiat sedajana, Pak Bapak, Bu Ibu, kakak, li-alik, bukempuk, teh santreh, si hadir, si malar moga kelaban borokan pengajian imalam makin pon apa bayi saya kehajat, pon apa bayi saya kemaksud, pon apa bayi saya katero tekan ini sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malar moga kelaban borokan pengajian kadintop tin sareng ajunan ipa jauh dari segala musibah, dari segala bala, dari segala wabah, sakit, penyakit. Langkong-langkong harapan dan doa utama kita pada malam hari ini, abdina sareng ajunan hadir acara Isra. Tujuanipun, niatipun bisa oleh kabungaan, karidoan, pertolongan, tur syafaat dari sosok yang kita peringati Isra Mi'rajnya pada malam hari ini, inggih karinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para bu sebutan abdina wal jakin, pertama-tama ngiring abdina sareng ajunan sami-sami amoci syukur asa kelangkong keajunan Allah Subhanahu wa taala. Sekadima malam mangken abdina sareng ajunan bisa parengen nikmat, sehingga abdina sareng ajunan bisa aki pangki, aki lengki, apol kompol dalam situng pangkian sesae, dalam situng acara sesae, apolong apol kompol sareng orang-orang sesae, dalam bulan sesae nang tempat sesae, nang masjid baitin min buyutillahi subhanahu wa ta'ala. Salah situng compok dari sekian banyak compong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadima para Rabu abdina sering madepak bahwa acara pengajian Kak Dinto dilaksanakan dimanapun kata genceran rajah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi kata nyebut saking muljenah, ya, saking begitu mulianya tempat yang diadakan acara pengajian, entah tempat kaento compo, entah tempat kaento musola atau madrasah atau semakin bade pengajian nang toko-toko atau nang mall-mall, tempat Kak Dinto teu beuneu Gusti Kanjeng Nabi bukan bagian dari dunia.
Lo pantas sebut bagian dari dunia. Sarang Gusti Kanjeng Nabi sebut sebagai raudhatun min riyadil jannah. Sebelum Gusti Kanjeng Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, wahai para sahabat, ketika kalian semua melewati taman-taman surga, maka jangan lupa untuk mampir. Jangan lupa mampir, jangan lupa tojuk, jangan lupa entar. Maka para sahabat istaghribun. Para sahabat itu bertanya-tanya, Kak Dimah, Kak Dino taman-taman surga wahai Rasulullah. Bukankah kita semakin kento ki berenang dunya, ki odik nang dunya. Bahkan kilo masuk surga belum tentu masuk surga. Walaupun pocang orang cuman semakin bola bisa Sherlock. Kak Dimah kento taman-taman surga. Maka apa jawab Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, raudhatul kenapa? Hilakul dzikri. Sebelum Gusti Kanjeng Nabi raudhatul jannah hilakul dzikri. Tanya makin sebagai taman-taman surga Allah sebenarnya dunya kentoh hilakul dzikri. Majelis-majelis zikir yang ditafsiri juga oleh para ulama adalah majelis sekadima abdina seorang ajunan ajar hukum halal haram, ajar tentang ibadah, ibadah wajib, ibadah sholat, ibadah wudhu. Kadinto yang disebut sebagai taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dunia. Nah, akan tetapi para bu, mana bi pengajian kadinto dilaksanakan nang masjid. Kanta kula ki buru muka kitab Habib Zain bin Smith kita nyebutakin situng hadis tabun beliau menukil hadis Rasulullah man ghada ilal masjid. Ini barang siapa yang berjalan kaki menuju masjid ajalan soko entar masjid akan diampian malam makan kak dinto la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimah. Tidak ada tujuan lain, sobung tujuan lain entar di masjid kecuali untuk ajar kebagusan atau mengajar kebagusan. Kanta tabun Gusti Kanjeng Nabi, orang yang hadir pengajian atau majelis ilmu di masjid bisa oleh genceran ibadah sepaling larang. Napa ibadah sepaling larang? Nah, ibadah haji. Bada orang betiyo apa jeng majar bada. Bada orang betiyo ajamaah nang masjid ngeto majar sombongan bada. Saya mau reng betiyo mangkat haji, salah adente, salah majar puluhan tahun adente, majar puluhan juta adente puluhan ta. Napa daftar semakin tahun 2000 lekor, kento insya Allah mangkat pola 35 tahun lagi. Tapi tebul Kanjeng Nabi hadir pengajian nang masjid kana lahu ka ajri hajjatin tamatin hajjatuh. Orang yang kadito bisa oleh genceran haji tesampurna seataremah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Melar moga abdina sareng ajunan kelabuan barokah pengajian malam-maken pasti ya sareng Allah Subhanahu wa taala bisa dapat dak Mekah dak Madinah amin Allahumma. Melar moga abdina sareng ajunan bisa paringnya nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala haji umrah alin balin amin Allahumma amin. Tero haji ki mangkuan serius andi pese beres sampean Pak. Alhamdulillah mon beres sing kula beres. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Napa Rabu saya betul abdina muljakin abdina kaento hadir dak majelis kadinto aromasa bunga karena apa karena abdina kaento aniat hadir dak acara kadinto untuk nerusakin lelampan orang sepo Cekak Dima ajunan neng tibi bahwa acara Isra neng masjid kadinto kaento ampun bedah mulai sejak zaman balake pon mulai sejak zaman ke Khalil Yasin. Kemudian toron de Aba ke Amin Khalil, toron de Abdinah. Toron de Abdinah. Ki anya malora, aku abineh ki anya malora.
Karena beda si adabu pun syarat terus dadi kiai kento minimal binene 2 aja. Kula binene kiai situng. Tapi insyaallah kula kento setia insyaallah ten. Abine. Oh amin ya. Akhirnya kula sering madep Pak, dak Bu Ibu. Kula nang ada warkaman sering madep Pak sampai kula sampai ngebet olesen. Iki saong guna abine kento sesonna abine situng napa abine 2. Ibu-ibu saja. Kenapa Pak? Orang abine kata sesonat situng napa 2? 4 cepon Bu. Setuju Bu? Bener dah Bu Ibu. Mana biampen ku literatur, kitab-kitab mazhab Syafi'i. Hukum asli yang dianjurkan oleh para ulama kita kento seong gunah abineh kento lebih bagus abineh situng. Tebun Imam Syafi'i kesekadin toh. Uhibbu ayak tasiro ar-rajul ala wahidah wa in ubiha lahu aksar. Nah, kata Bu Ibu pasti senang nih Kak. Tebun Imam Syafi'i engkau lebih lebur, lebih menganjurkan mon orang laki andi bine situng. Setia, takwa, takut istri tua. Iskal sarang santrena Ibnu Abi Dawud, wahai Imam Syafi'i, bagaimana bisa hampian kento adabu abine situng kento lebih utama padahal Gusti Kanjeng Nabi rajinah banyak lebih dari situng. Kenapa jawab beliau Imam Syafi'i? Gusti Kanjeng Nabi kaento orang yang terjamin keadilannya. Gusti Kanjeng Nabi kento pasti adil. Magu araje senapa boy Gusti Kanjeng Nabi kento pasti adil. Sedangkan kita manusia biasa bisa adil, bisa loa, bisa lo adil. Jadi pun apa hukum lagi oleh tapi tidak dianjurkan. Padahal sampean makan bakso, makan bakso semangkok korang nambah boleh. Kenapa hukum kilo kenapa boleh? Nah, karena kula sering made Pak dak Bu Ibu tore ngaji Bu. Nak anang bineh pamonduk, male lo sering ekal takal bi orang lah. Biapan iming-imingi deki balik mun bingko ndek madu deki nang surga oleh pajung dari emas cepon. Itu cepon serah. Ada hadis ada kita Pak ada. Kita kan cepon lakin hampian setero abine apa? Yang gini Pak. Yang seperti itu. Nah, tapi hukum kento para ustad banyak irep. Malai ibu kento lo ta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah iki para bu sebenarnya abdina wal diakin ngimakan abdina kento sangat bunga. Malam makin bisa hadir di tempat Kak Dinto aniat birrul walidain. Aniat nerosakin lampan orang sepo karena napa para rabu tebuna para ulama tebun Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad termasuk amal soleh yang tidak pernah putus oleh waktu, tidak akan putus oleh kematian kentong adalah berbakti de orang sepo. Jadi sebagaimana kita kentong diperintah untuk abekte de orang sepo ketika odi, kita ento juga diperintahkan abek teh de orang sepo ketika orang sepo ampun wafat. Salah situng carana abek teh de orang sepo ampun wafat aduakin orang sepo. Ngerep istighfar ke bayi orang sepo. Engki wanawa boleh ngelampanin nerusakin ngelampana orang sepo. Bung nyampung bi orang-orang selambek kentoh semak sarang orang sab. Tikula malam makin apol kompol sarang orang betiyo. Sarang para tokoh masyarakat betiyo kula aniat. Aniat bung nyambung pole de orang selambek kentoh ketuan sampungan sarang para sepo. Sarang Mbak Khalil Yasin, sarang Aba Abdina ke Amin Khalil. Bani kula kentoh lambek lakar sering bingkeng.
Iman Nabi Isra dek motor, iman Nabi Isra dek negesare, Isra dek betiyo. Iya ini kan seringnya bingkeng, serang beliau. Dan beliau kata pesenan, teman pesan sekadin to. Orang dia saya hadir nang motor, nang negesare, nang betiyo, dia orang seorang. Jadi pada bayi saya hadir. Makanya mau acara mah, kau tu bida, kau tu abag bida. Mau acara mah nang motor, cek pada ceramah nabi nang batiyo. Cepon dengan nikah. Tapi kalau jaringan malas mecah, malas muroja ada pon. Ya sebadan bayi saya keluar nikah pon pon. Para bu sebutan abdina muljakin. Acara yang kita hadiri pada malam hari ini kadinto adalah acara Isra Mi'raj. Sekadima Isra Mi'raj kento merupakan nikmat yang paling agung yang pernah diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa Rabu? Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj kadinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa bertemu, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Secara langsung, secara live. Bisa ngolatin Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk yang bisa ngolatin Allah Subhanahu wa taala secara langsung kata Gusti Kanjeng Nabi Musa bikin mereng suara. Nabi Musa kata bikin mereng suara. Nah dari peristiwa Isra Mi'raj kenta para bu abdi juga toman ewasiat sarang aba abdina mon acara ma Isra cek lopot dari pembahasan bejeng. Gelak kento ampun bahas sarang beliau Mas Abdul Azim panjang lebar tentang kotaman sholat, tentang kotaman bejeng berjamaah. Karena lakar para bu saya nyamakin bejeng gak dinto bukan hanya sekedar kewajiban. Tapi orang kento abejeng mon orang kento istiqomah abejeng kainto jamin sareng Allah Subhanahu wa taala oding pasti nyaman. Oding pasti bejreh. Meskipun kehidupannya sederhana, tapi sareng Allah Subhanahu wa taala paringin barokah. Atena paringin jember, paringin nyaman, paringin tenang, pikiran lo sompak, pikiran lo ruwet. Kenapa? Ibadah bejengah istiqomah 5 bekto. Karena debun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bada orang sesarang Gusti Allah Subhanahu wa taala debun Gusti Allah bingko jamin orang dia pasti bekal odik nyaman. Pasir orang man amila solihan wa huwa mu'minun. Orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal soleh si paling bagus tebuna para ulama kento ibadah sholat. Kento ibadah sholat. Nah kan tebuna salah situng ulama carim Al Habib Alwi bin Syihab beliau kento adebu masumiyatis sholatu sholatan. Apa mek sholat kento kok dinamakan dengan sholat? Illa li annaha silatun bainal abdi wa rabbihi. Karena sholat kento merupakan satu-satunya hubungan yang menghubungkan antara kabulah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tarakas shalah in qata'atil kasilah. Mon bada orang bejeng ampon lok bener, bejeng kento ampon lok gena, sering atinakin bejeng long bulong bejenga lok gete dak bejenga ingkoto atil kasilah maka sambungan pege sarang Allah Subhanahu wa taala. Mon bada orang sambungan ampun pege sarang Gusti Allah, hubungan ampun rosak sarang Gusti Allah, jek ngarep bisa odik nyaman. Jek ngarep oding kento bisa tentram, jek ngarep apa hubungan ampun rosak sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa lo heran wan bade banyak orang-orang kafir kayak itu, orang-orang kafir artis-artis mati, napa? Mati dalam keadaan bunuh diri.
Ki kurang napa mereka itu. PC triliunan. Ki. Boleh warna Roma mewah. Mobil poloan. Ki. Followers, fans. Ki. Orang selebur penggemar jutaan. Ki. Tapi itu semua lo cukup ngebay aten mereka kento tentrem. Lo cukup ngebay aten mereka kento celep. Kenapa? Karena mereka lo andi sampungan dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lo andi hubungan sebagus sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para Rabu kulo taman mereng dari beliau Mas Abdul Adim kento bahwa ulama lambe Kak Dinto akati Syekhona Khalil kainto beliau irwayatakin manabi asolat sebelum masuk bekto solat ampon adente solat ki solat subuh jam 4 misalkan beliau kalau telok itu ampon adentos ampon asok aseram aminyaan awirit ki sampai masuk bekto ki padahal Pak Bapak ki beliau pada mon Pak Bapak lebur bal-balan final Liga Champion kan kol 2 kol telok kol 12 sudah siap kina mengki kol 12 sudah siap bi kopi nah siap bi rokok ki dan kadang mon tedu ngodin alarm kento hanya demi neku balba kan bu ibu ki seneku sinetron ikatan cinta kol ngabelu ki sinetron kata kol ngabelu bu ibu kemarin maghrib lo bisa ganggu ki anak etina akin depor etina akin hanya demi sinet. Nah para ulama lembek kenta para Rabu mengutamakan Gusti Allah daripada selain, mengutamakan bejeng daripada urusan selain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutamakan mereka, memberikan mereka keistimewaan melebihi kabulah selain. Tidak heran manabi mereka kata manabi adua napa bae mustajab sareng Allah Subhanahu wa taala. Nyok on napa bae iki parengin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minta nikah, adu agin oreng, adu agin tamoy. Mustajab sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena gelek sambungan mereka kan ampun sae sareng Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ben boleh para Rabu iki hampian kento juga kudu oneng kita tidak hanya wajib melaksanakan sholat, tapi sebagaimana kita kainto wajib melaksanakan sholat, kita juga wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan sholat. Seperti wudhu kan wajib, berarti mengetahui ilmu yang berkaitan kelaban wudhu kita hukumnya wajib. Makanya itu penting kebai para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para adik-adik santri ya, adik-adik santri yang hadir di tempat ini ketika nanti kalian pulang ke tempat masing-masing, tanggung jawab kalian adalah kenapa? Mengedukasi masyarakat, memberitahu masyarakat, membimbing masyarakat seperti apa ibadah yang benar, seperti apa wudhu yang benar, seperti apa sholat yang benar. Malah orang-orang ento ibadahna etaremah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena para Rabu cuman semakin lo cukup semangat ibadah. Semangat ibadah kento juga wajib disertai kelaban ilmu. Wajib disertai kelaban ilmu. Kuda kento sering madepa orang kento mon abajang le teku takbir baik. Teku takbir. Mon orang ajar kitab-kitab fikih kadik alik ngaji kitab Safina pian le. Nah kento beda entap kitab takbir kento yang benar seperti apa? Antu hadhiya ibhamahu syahmatai udhunih. Takbir kento saya bener pol empolan kento setara dengan telinga, setara dengan daun telinga. Nah, aneka contohnya. Orang yang mau takbir Allahu kento tepak pas,
Nah beda orang gara-gara lo andi ilmu takbir kan tak lebih. Takbir tak aneh Allah para ada genteng. Kan to ada kitab sing ngajarin dengan neka, ada ulama sing ngajarin dengan neka. Nah beda saya terlalu lecak takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Macam malaikat polakan kilo ngakan orang ini aja. Nah beda boleh lebih aneh orang yang takbir dengan neka. Allahu Akbar. Nah kata beda masyarakat. Kalau orang kata aliran apa wallahu a'lam. Nah beda boleh lebih aneh orang selo takbir sama sekali. Mak bisa. Lo apa jangan sama sekali. Lo takbir apa karena lakar lo apa? Kan beda semakin atau aliran-aliran sing aneka sing ngocak ulah usah bojeng. Sing penting abe engak ada Gusti Allah. Bener apa beda? Nya sing aneka semakin. Membada orang ngocak aneka berarti orang kento merasa lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Karena apa penang dunia kento sobung orang seengak de Gusti Allah lebih banyak dari Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi kata 24 jam engak de Gusti Allah. Jangankan dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidur, hati seorang nabi kento kipakun engak de Gusti Allah. Mon beda orang ngocak ngane kau lau usah bejeng sing penting engak. Lau usah ibadah sing penting engak de Gusti Allah. Berarti orang itu merasa lebih hebat, merasa lebih jago dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang si paling engak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ki pakun lok toman adina akin bejeng 5 bektoh. Bahkan disebutakin sareng Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tidak pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ento salat fardu sendirian. Lok toman seumur hidup Rasulullah tidak pernah salat 5 waktu sendirian. Bahkan dalam keadaan perang, di tengah-tengah perang mau sholat bedeneng ada siap senjata nah Allah Subhanahu wa taala kipakun makon para sahabat untuk berjamaah sareng Gusti Kanjeng Nabi. Makanya kita mengenal istilah sholatul khauf, yaitu sholat yang dilakukan di tengah-tengah peperangan. Nang tengah-tengah peperangan bayi perintah untuk abajang berjamaah napa boleh dalam keadaan aman. Nah karena panitia kento Pak ngonceng hampian dek kadinto ada pesan yang tersurat, ada pesan yang tersirat. Puna pesan yang tersirat hampian pakon dek masjid kento merameh masjid malam makin kento malih hampian kento lok kun merameh masjid tepang bede acara Isra. Malai hampian kainto merameh masjid kainto lebih utama yaitu pada saat jamaah 5 waktu. Masjid Batio kainto kula tanya mun bajang sobu lebih banyak kenapa lebih banyak jamaah nah punya Masya Allah tabarakallah. Nah kento menunjukkan insya Allah bahwa di desa Batio kento baldatun thayyibatun insya Allah. Desa saya bagus segi ridhoen senang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya Pak Rabu alhamdulillah ki abdina sareng ajunan kento ki pakun paringin akidah pakun menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ki si pakun mewajibakin abajeng lo norok aliran seneane lo norok aliran senene bene. Mon lakar cara bejeng lakar helap antara para ulama. Cara bejeng lakar helap. Mon ampe entar de Mekah pas nemu orang tepang tasyahud nek kena ali gulih. Nah nganeka. Jelek-gelek. Kento orang kento mengikuti mazhab Maliki. Bener agak bener orang gua nakar beda riwayat yang mengatakan Rasulullah ketika sholat menggerakkan jarinya ngeneka. Ketika tasyahud
Ketika takbir boleh mon kita mazhab Syafi'i kan nganeka Allahu Akbar. Nang atas sebucil ki mun takbir mazhab Syafi'i nyabak tanang nang atas bucil Allahu Akbar nganeka. Mon mazhab Maliki irsal lo nyabak Allahu Akbar. Namun mazhab Hambali nyabak nang atas dadah Allahu Akbar. Saya oleh sareng para ulama, saya larang sareng para ulama takbir otabah nyabak tanang nikah. Allahu Akbar. Nah, bada orang yang takbir ngane ke benintara takbir bu, benintara abhajeng, intara ngajak acarok, nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, makan para Rabu sekali lagi bejeng berjamaah kan itu sangat penting. Bahkan sebagian ulama akadi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bejeng berjamaah kan itu wajib. Salah satu pentingnya bejeng berjamaah dabuna Kanjeng Nabi laisalil mar'i min sholatihi illa ma aqala minha. Orang kento mun abejeng belum tentu oleh ganjaran. Mek sekadin toh tergantung dabuna Kanjeng Nabi, tergantung pikirannya nang dalam bejeng. Tergantung khusuknya, tergantung fokusnya dalam bejeng. Mun bada orang abejeng, orang betiyoh mulai dari takbir sampai salam fokus, khosok menyitung ateh da Allah Subhanahu wa taala, pikiran lo dak man-kaman. Gencerna sampurna 100%. Bada orang betiyoh sing aneka. Beda Pak? Ada. Sebenarnya orang kento mau takbir Allahu Akbar, pikiran datang kabeh. Pasar, toko, dagangan, sabe, sape, HP, Facebook, kabeh datang pikiran kento. Bahkan banyak pikiran-pikiran kento sedang luar bejeng lo datang, ketika nang bejeng pikiran langsung datang. Kento. Maka mau napen lo khosok dari awal sampai akhir bejeng lo oleh ganjaran sama sekali. Kecuali tebun para ulama manabi abejeng berjamaah. Manabi bejeng berjamaah selama di jamaah kento bedesitung orang sekhosok. Maka ganjaran orang maka bejeng orang selain kento bekal etarema sareng Allah Subhanahu wa taala kelaban barokah situng orang sekhosok ento. Mun ada sekhosok sama sekali katipun apa? Allah Subhanahu wa taala bekal narema bejeng orang kabeh ento kelaban barokah orang-orang ento akompol abejeng berjamaah. Beda contoh orang lo khosok kabeh beda. Ya pun guru abdi teman acara eta. Beda orang ento Pak abejeng nang masjid ngimamin. Abejeng zuhur 4 rakaat, imam kata lepah. Abejeng 3 rakaat. Karena makmum pada lok khosok ada sama lain. Ada yang ngucap subhanallah ada. Akhir marina salam tanya. Dek makmum. Itu engkau gelap abejeng 3 rakaat atau 4 rakaat. Akhir tekapi ada saya jawab. Atanya dak soft kedua. Engkau gelap abejeng 3 apa 4? Ada saya jawab. Padahal lo kosong bajeng. Akhirnya beda orang soft terakhir sengacung. Abdinah oneng imam. Ajunan gelap abejeng 3 rakaat. Wajib on ibu masya Allah bejeng bagtibi si bejeng kosok. Selain ada seengak bagtibi seengak masya Allah bajeng. Bayakin kok gelap bejeng 3 rakaat. Engki yakin. Mbak bisa yakin engki sekak dinto. Abdinah kento biasa menabi abejeng Allahu Akbar. Pikiran kento alun jalan. Jalan dari Madura, dak Surabaya, dak Gresik, dak menapa Lamongan, sampai depak dak Jakarta. Gelak kento kula kilo depak dak Jakarta, ki depak dak Bandung, hampir lah salam kade. Maka kula yakin hampir gelak kento abajang 3 rakaat. Nah kata penting Mbah Rabu.
Penting kita kaento pon apa bejang berjamaah karena kata jaminan bejang kita insyaallah bakal etaremah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben pole para bu dari peristiwa Isra Mi'raj ka rinto abdina sareng ajunan kaento ajer kadipun apa asyukur da Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Karena Isra Mi'raj kaento merupakan satu nikmat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Gusti Kanjeng Nabi kaento melewati ujian-ujian terberat dalam hidup beliau. Pertama beliau kesedaan paman. Tidak lama kemudian beliau kesedaan istri tercinta beliau, Siti Khadijah. Tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Gusti Kanjeng Nabi untuk dakwah cek ngajek masuk Islam de kota Taif. Yang mana kota Taif kento kisaran dari Mekah 70 atau 80 kilo. Dari Bengkalan dek Mekasen, lo naik mobil, alo mampa sokoh. Tapi setibanya nang Taif bukan sambutan hangat yang beliau terima, bukan sambutan baik yang beliau terima, justru beliau kento cak kocaen, dicaci maki, bahkan orang-orang Taif kento makon nak kanak kene, atosan nak kanak kene dan para budak untuk nambuk Kanjeng Nabi kelaban betoh sampai kaki beliau, padane beliau kento becah kelaban dere. Kaki Gusti Kanjeng Nabi kento bersimpuh darah. Dalam keadaan rasa, dalam keadaan kecewa, karena dakwah kento lo terima, caci maki, cak kocaen, Gusti Kanjeng Nabi kento ngangka astah da Allah Subhanahu wa taala, pas beliau kento mator, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, si penting ajunan kento ki pakun ridho da abdina. Si penting ajunan kento ki pakun lok tukah da abdina. Abdina kento lok peduli sama sekali. Abdina ki pakun asyukur da ajunan. Nah kaento pelajaran dari Gusti Kanjeng Nabi untuk asyukur da Gusti Allah dalam setiap keadaan. Ben kento si abdina taremah ki abdina kento onengin dari para guru. Dene kata ketua guru nang Tarim Hadramut Yaman Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala. Beliau kento abdina emot sekitar tahun 2017 kesedaan ibu, kesedaan ibuna. Orang kata mau kesedaan ibu bunga apa susah pak? Susah. Tapi ketika orang-orang kata takziah ada beliau mengucapkan ucapan bela sungkawa, azamallahu ajrakum Habib, azamallahu ajrakum Habib. Yang keluar dari lisan Habib Umar kento yang beliau ulang-ulangi hanya satu kata. Kenapa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lemak bisa beda orang kesehatan punah ngocak alhamdulillah. Nah karena kento beliau kipakun berusaha di tengah-tengah ujian yang berat, kipakun berusaha teguh, kipakun berusaha kuat, kipakun usaha asyukur da Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kento Pak Bu parengin peparengin apa bayi wajib asyukur. Tebun Imam Ghazali laisa fil imkan abda mimmakan. Di dunia ini tidak ada kemungkinan yang lebih indah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bareng mon apon geger hampian cek ngocak cek saking mon hampian ki pakun asroh ki pakun lok ridho kerpekeran atas satu masalah yang hampian terima dari Gusti Allah seakan-akan hampian adabu da Gusti Allah. Ya Allah saya bener beningan neka kanto kalero mon bade kabulangan neka kanto kabula korang ajar. Mon bahasa semakin kabula kento mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya iparengin apa-apa syukure. Pak bapak iparengin bineh seratin ki alhamdulillah. Binen tepada saya coba cek ngocak innalil alhamdulillah. Pola binen nampian tepak dak saya coba pande jedut bunter. Contoh kan Bu, cek tersinggung Bu.
Ki syukurin alhamdulillah ya Allah abdine ketuan biningan nikah. Ki maku pande jedut bunter alhamdulillah. Abdine kento andi bine. Banyak orang yang luar kento ate dentek tero andi bine ki pakun lok paju ki pakun jomblo. Ki maku bine kento pande jedut bunter alhamdulillah. Lausa mereka sor spring bed ki cokop tabung bine ke bedel pendelan ben malam. Mon koros katipun apa pada. Alhamdulillah mon orang bini koros kering kari kentok bi tolong meloloh ki alhamdulillah. Hampir kata bapak hemat dek kain. Lok boros dek kain. Alhamdulillah beda hikmah. Nah bu ibu ngane kecuken. Paringin lakeh genteng alhamdulillah. Lakin hampian tepak dek coba juga ngocak alhamdulillah. Nah, karena gula sering werang dek para penceramah kisah, ki mon esro mele di alik ben peraben sekilo akabin banyak. Nah, amon esro mele lakeh coba nampe lakeh genteng mere segimana. Nah, angon lakeh coba, cepon. Apa? Mon orang kita lakehnya coba, atena sebini celep. Apa nama mon orang lakian coba kento aman ki orang mau lakian coba kento selake yucul dek pasar lo kebeter ki selake ala kode Malaysia lo kebeter karena sebinek tahu yakin tang laki ada coba celeng peton ki jangankan reng bine ki din aku udah lo kerende ento. Nah coba mon lakin hapen genteng akan desa ceramah lagi. Wah, dak man kaman telepon. Mon jangan dak temor telepon bening kima. Mon jangan dak bere telepon bila semolia. Kabeter Bu, takok keco. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah makanya tina emon dak tebun Syekh Mutawalli Asy'arawi tebun beliau lan nuhasil fi hadid dunya ala syai'il kamil. Nang dunia kento Pak mustahil kita akan mendapatkan di andi sampurna. Hampen andi napa bayi sobungnya sampurna. Andi bine sobungnya sampurna. Orang bine. Andi lake ada orang lake sampurna. Andi Roma ada Roma semewah sampurna ada. Andi HP ada HP sampurna. Anu di HP nih mata telok nih loh. Nah, beli HP nampen oleh 20 biki wala. Nah HP iPhone kata mau ke HP bagus mau urusan baterai pakun kala ada HP Android kan 2 juta nah. Ada si sampurna. Menunjukkan yang dunia ada si sampur. Wa inna ma nuhasil fi hadid dunya ala asya naqisah taktamil birridha. Akan tetapi di dunia ini kita akan mendapatkan sesuatu yang serba banyak kekurangan. Andi bine banyak kekurangan, andi lake banyak kekurangan. Akan tetapi akan terlihat sempurna di mata kita, taktamil birridho. Mana bi abdina sareng ajunan ridho, asyukur dak peparing Allah Subhanahu wa taala. Para bu sebutan abdina mol yakin kata karena sebisa abdina sampai yakin nyon seporah. Mana ibadah kakelerwan, kacang kolangan, di dalam tengkai, dalam tebu, langkong-langkong ada para ulama, ada para sepo. Moga pun apa si abdin sampai akhir kayak itu tak askun nih bisa manfaat ke abdin pribadi, ke ajunan secara umum pun. Wahada minni wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah alaniya Allah ya Rabb. Yubarik fi hadzal majlis ya Rabb. ويبارك في هذا المسجد يا رب ويؤتي نصيبنا من بركات هذا المجلس وأسراره وأنواره ونفحاته وفيضاته هذا كاملا وهذا غافرا ويجعلنا ببركة هذا المجلس من السعداء الفائزين المرضيين عندك وعند رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة على هذه النية الصالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة.
Dek para santreh Candi Kuper kecuali ampun sudah mendapatkan mobil untuk diantar. Sekalian ki santreh Candi Kuper langsung nunggu mobil saya ngantar ki. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى السلام لنا دينا وجميع الكون لنا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على تعلم بكايا ونوح يا أمام تعلم بكايا ونوح يا أمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تخذلوني فعاد لي حرام ولا تخذلوني بعد الهرام تعلم بكايا ونوح يا حمام شكرت بخمر الهوى والغرام شكرت بخمر الهوى والغرام دعوني أولادي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمدحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أهيب بدايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي والشفاء أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي وشفاء فلا تسكموني بطول الجفاء ومنوا بوصل ولو في المنام سلام سلام كمسك الختام عليكم أهيب بدايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله